ano chiomutienyi oyo ogatano na kabire ndio omwaka 2026 lituko likorokunga Jumatano WCW manake kwa urefu Women Crush Wednesday asemavyo Dudu sinakuchimogoroba na nkururana lire bako chabadiro ka ladies night yengekane eliyengekanage ochu olende wallet ya osana nyo kuchibeko disquist ndo chibeko ngwa ojolede esi biblia na ndo si budget ay what are you saying what sigareti atakuja hapa atuarifu zaidi andiko kugenda sanga buna twale akasimya kakuru kukadululu katuluzo yabwaye okameke kano la gasio te una goima ya marabono watu utiyesi hivi chimbale jeje sibira jeje bwata magana ya makugusa etoki chimbara oro baro kekageti kwa kaka azama zikalia manene wanasema kwa heshima na utaratibu wa aina wake au kwa aina yake mbu yabu emboro gokoro iba ane kabe maisha kai muntu ta kone no ne second hand a smartphone by the way muntu ta bese ko kona lie second hand eroberi ngora gorenya no buronya gwaka na ngora kwa heshima kubwa tupatie headline recipe for chaos ina ya meli tu kaligire sukuru recipe for chaos yani ketata my brother Dudos yani ni viungo fulani vinatengeneza mambo fulani iga ya kwanekanirenga kolengana no roboti robwatu getubwango iga ndio arokoro kinga bone bintumbire iga byaletero bwobanga in 2027 ndio na botora basago tuara violence asense ya Kenya ga chisegi chia nakinda tebe cyokubwatekana no bochori ya obochori bwa 2027 bwo cyokorekana yes ande se asense ya Kenya ya irugo kulero gotindinga babonde highest alert ndio kubwatekana ne ebigosereri ebi number 1 igago tebekana ngaikanga credibility deficit nera rase kiombe bochori ne chimbe ya IEBC ndio yani nganonye kiombe kobeke ya naba commissioner aba ya ndio aba Kenya mbararokana gutwaro kwige na buya naba commissioner aba barasikiombe ya IEBC hani comment point ya mabu ko kuna kogende yende aba Kenya ntorege na chi system cheto fully especially in election management. Yes, correct. Ya Kenya. Correct. Number 2, unresolved grievances. Ndio. Okwemburunga niyo gonge lakini gutari konyora ichiburi yaje boronge ngana kiribwenterire gusinda kibwente ko ba handled. Actually no mugano uri kura sepeji yakane baka sepeji ya gatano na kabere, so we have the freedom yo go discuss again because very true. Ege kavete majority of pages asega city gari tukulia rero. Naboigo. Oko imaji kwebikundi byekisegi lakini ya serikali yarorekanire kobe ngora asogo kwanira mangana bunaye. Okwane liyete lirivana lete. Bako igubwango. Goons. Zene kibako igubwango. Oko imaji kwa goons bo. Yes. Lakini ya serikali yarorekanire in fact number 1 kodegana no mugano in fact asepeji ya gatano. Serikali yarorekanire naende koma chikororokana gutabaocherera bantaba bakororokana gutwale miswago ya makombe. Chinsara nkwara una Kisumu gali emioro you know. Okay, the government agencies no bale in vicinity lakini mbaiko moke ketambo kerokende yonsi kucha sabantu banga bunaba digango boli nkikerasi nya serikali tinka kitiko sekende nkerekerasi nya serikali inse gotaka including goteni baka musangirika nonde bwensi ora. Yes, inse gotaka serikali nebwate kerokende ateni given nebwate ujumbe igoro yebikundi bikonyobolia ntobwate kiombe kekorokunga National Intelligence Service gekwa guchibesa na taxpayers kebekire budget ya serikali every organ ya serikali nebwato mobiso intelligence paka agai gakikatia story there is an officer gotegerere ground yo igunganki agufeed serikali. I think kulingana ne budget ya 2026-2027 ekiombeki kwa kuona kia National Intelligence Service is one of the departments ya serikali kia etujibe sinyingo kukumia. But I have not heard the Director General Moske Nuruddin Haji tina mwigo flat oboke baba oboke ndrete kwa somolia igatina mwigo kwana kende yes. Kwa ruwa bisi ya ODPP olimeire
Number 2, tindaro rabu ya Vibrance ye director ya DCI. Ndio. Kidogo niko na matatizo ekiara konyana naliro monto mwa ole kurukunga George Kinoti njao kole bintu bya. Ndio. Egento kiabere mara moja no arabegete tayenze mono ara babisa baya kole gitu gete. Alafu pia nago tevi genteke mo igoro no ene nchiro monta akorekana. I told you George Kinoti ukimwangalia you see some seriousness in that person. I'm telling you. No ene department ili abege tu by the way tima tinga kiaje to lakini iga fiteti naturally. Tukugora tu ngabaka nabaka waziri wa ya magana yechi ministry gete mno twali kukwana. Anyway, ekero ndata kuruchi sababu echo okoburu kwemere masaba sai. Na koro kukwani runegento. Omugano inoro se front page. Nyerete ndi tubwatera ni Beyonce. Kusane gente ke aho kira se front page. Ngiligeto kia bwana. Yego teba iga. Mbele kuna shida. Ndio hiyo. Yasema report. Kuna shida. Yes. Tiwe bako kwaneke umbeke gekoro kwanga Kofi Annan Foundation. Na kike kibwato keta na kikerete toro botiro. So amagana atokukwana tali otwagesia. Nkubwate kana neke umbeke gekoro kwa Kofi Annan Foundation na bubate biringa gochibosia. Actually a percentage barweta is 81.6%. Ekworkinga okonyareka nankoro. Yes, okonyareka nankoro ugogo chia chibura burugo koene kiwaiga Kenya kubwateka ndogwa chibura chyo kana 2027 onye serikali tego chikwira bitambukiro bya bwangu. Araba another thing bakote bangelinga no onye na borende ense ya Kenya yarairire bitambukiro bire binene kidemokrasia nebintu binde binge. Bwana Ayo kano yoro. Na ora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Naro chomo likyo yo mo ligete a post on X. Ndio. Okotebanga aba Kenya to inyore. Kofi Annan na kuwete takaiyo. Ine foundation ya Aero. No. Ekero to kwenye 207. Yes. Kofi Annan takaiyo kuja kutogayana. Ndio. Na zili tubo kibavuaye. Ese America mbisiere nebwate bintu bije bwatera niti na Iran. Trump wala bisi sana rugoro. In fact naje njiti ndege guru azelia ewe nyaka ira ne nkoro ime kerare kurugo se Britain ku America. Na ate betenga ba America bakonyora covid yani bakonyora Ebola sorry guru wa DRC mbaira niguo. Kenya abakole tu kwagajwa kwende tuchunge sana. But sometimes Kenyans Koranga watu bwate cheche nyinge bono usenga kia. Yeah, we joke a lot. Tu bwate cheche tane tie kerengo and we're not serious about it. And I think Kenyans learn best through life experience. Yentu tukia beire bama osoma. Lakini rengi tutako somera 2007 2008. Nashindwa. Because what I'm seeing now, but do you know my brother Dudus, we have a generation somebody think kia koleka 207 because between 207 baka bone how many years are they? Emenge sana eyibono gensi babande batamanya. Exactly. Abantu baro batamaye ende to kwanira na 207 inkikia be. Maybe bago sobo mugano. Yes. Ngense ya Kenya ja experience di entogete as we reading agi Kenya te karabu ato kokuru wa guru Britain ya chete Jaramogi Oginga Odinga katebanga kwa Rwanda rerense tiga kabo morai. You see, that's what we hear. Exactly. We read. I'm telling you. Mugano ora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo hiyo. Yagero mwana ibole 2007 ni gari 19 years. Yes. Abwate kebanda ku kiwake kura. So kara nyoboli yenjerende yo sta ku understand mugano kitubwate na 2007. Nere enjira ku kiwake kura onyetara roseli we ground amanyenga kekero wake kura igogo BF kekero kwa akire na iga Kenya is a democratic country. Exactly. Ta kucha ku understand ku ikata kenga ki omodora girete kura ka kiatairete. You see now that is a problem. That is why we need a lot of civic education in this country. Mugano yoni gore nanako tepikura sepechi ya kane baka sepechi ya katano kabera se gazeti ya The Daily Nation na recommendations kia serikali wente kole nki Kenya ukawaida wenta kole including kukana gutatume kuna bana siasa soko leta chiburaburu. Meganebere kwa mpigo tena zaidi ya sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ekemagia ODM na kilikia UDA igobia siriri umaarufu ya abase chinkome jirichiabo ekero bana siasa bagenderete kwiroberia sobo choli bwa 2027.
Ekereo ekema kia UDA nkia bwato Bunyangongo Mount Kenya wono DCP kia iro Bunyangongo obuo ODM Nyanza koranga ngona kuira na Bolense at the same time Mobochori bwa Olikalau constituency ngokoreka na bole ankyo putes kikubwa sana itakuwa nzito abanyanyimbo gwetaniri bwa yabadumirwo epeji yakabere ni bwato mwanonga na kibono murakero akirense meli eko simeka kibando mwana North Rift some parts of Uasin Gishu nomboga nole warring sana sepeji yakabere watari rogongo rwa Rift Valley buya ne counting ya Trans Nzoia no nimetembea Trans Nzoia county first I've gone is Eldoret. I think that is in Uasin Gishu. Some parts of Nandi, Kapsabet, lakini tindaenda mpaka Trans Nzoia. So nimekuwa pale Trans Nzoia, nimekuwa Kimilili, Kiminini, nimekuwa pale Kitale. So Kitale no yitshibando chiko simeko chikule musana. So ekero kuunga ko Rift Valley guy gengi maza whole bune region. Ai bana abo mayatega no chibando chikuru chia Kenya chinyinge. Talk of Kiminini ekwere na akuruwe molo na kadhalika. Talk of Kiminini mwana siasa na kurukunga Chris Wamalo sio alienda wapi? Alikonga Fort Kenya yule. Yes ametulia sana tu akaletege karonera kero Moses Masika wetangura molete chisa mujenya miralia. Alikuwa very vibrant zimatinga yachiete Chris Wamalo lengo mwengeiga. Pia kuna jamaa na miss sana Olenge the first speaker first senate ulikuwa kunga Ekwethuro alikuwa anatoka alienda wapi bana sijui alikuwa anatoka huko juu Mungu wana Olenge very sober bwana liende lirito titaka ko ya diverse lide no I get it maredi used to be very sober. I tell you this right? Senate ya Olenge ntanga niye katua jakete revolution tuko twara senate nga no National Assembly ya bwate bigogo maita senate ya bantu bakongo banasiasa bakongo benyorete bunge ya senate kera bantu nyambara understand katibe yenga ngobwata chinguru katio mugavana no senator bakaminyokero ba senator we used to have very serious senators. Yeah, very true. Asumo speaker ante venera se National Assembly Kenneth Marende Otiato Marende pia yeye alikuwa sober, very sober. Ngondora te babande mbali sober no kolengana ne mtoto aroje no mukutata pia igutata enyagita ali me ya Bomet no enyagita ali ya Bomet enyagita ali faro ya Bomet alongisa tata budget ayo abakwanda roje yabetiri bona bagina paka bayibwire kengima kaindili bagende roje baleta amaji tingege tambaenda tirimbokane ndo buja amaje kuroje Yesu Munasareti kinya saule igoro umugano no murekera bwana bichibicha kirayega cyo agimugano yuna kwayo kuona bakatenga ukosefu wa maji hospitalini walazimu wanaojifungua kuyateka mtoni bana nyagitali sub county onyo muzubati bwatalenti kuimukie gento kerense naende umanyete naende na madara kiagero musubate kera ibuire natakire gukura sometime natakire gutimuka gatakira ari ndubu ya na mambo kama ayo orobotu rwate bagoro yenchara bune etioge takorware norora sepechi gatata the same time bono ligere ligaige bicha yo waziri bwichi semya iga Kenya Julius Migosio gamba bagate banga nane nguchibale korosia Is it the commission of inquiry? I don't know what the task I don't know. I'm asking you. Koraki. Boni na this one. Boni ba korosi. Koraki. Somebody's arguing yaga tenga ki emechando nto yeroje. It is a matter of serikali go solve ebinte. Emerere ya chungu siru nyote kurgo se mwaka kibwana kipo sai na school or what ekero school ya sambetu ya kurunga bumbuluru abana bakayur moste domwengi ma these commissions have been there we have recommendations chibwate busa chishelf goroga iga on what should be done ekere amasabale ko korwa breakfast yegente wate beta school ya utumishi ali koye yes abana balinga bakwetali 16 ya 16 16 abana bani kinange genderete nkiraera bono in fact mo ngani bwata because no ra sepeje kominga bono stakeholders be education ba ko tebanga we demand action not new report that is it chi report ji nyita okora commissions of inquiry gijibaro ji ko inquiry ngana ende chaka ko roboto kingenge romo le roko saba chisukuru we have Same tamba irole lya kabiriko samba
moige susumba samba nturiko rachimi yabo tambe twabuli abantu nganki mwaigura abana abo bagoteba gekogera bagokora mukwirende mugina kusamba chisukuru. I mean, we need action. Honestly, we need action. Ndio kunga CFA, call for action. What is it? No nduko korodole for call for action iga. Kuna kukwane megane menge ngojeria ikeze monga now let's act. Yes. Bana. Robert Honora CPC akatata gazeti ya Taifa Leo. PG komi University ekurukunga Kenyatta University nero ya tu aboroki wa bange asaba bayibago chigoso first year. Ekereira bange igeni bone myinge gobekwa. Of course. Because by 11,224 students, followed by Maseno, followed by Moi University, followed by University of Nairobi. Moi University mbaga ya nebe monyogiro. Followed by Chuka, followed by KISII University. Bono. Ndora kuboli neke kya. Pi. Omo choko yeke no kunyurigireria Tito University ya Nyamira. Ne University ya Nyamira my friend. Gatote bani kene. Omo bungo North Mugirango. Jo ashinyamuko. Omo wakili. Ndio. Iga ateba last month nga abana batanga ni September bagoso. Aliki abonyo. Bara intake. Ne rote etebo. Have speech. Nga ibara. University of Nyamira nga yera iga. Aseku mbana kibao cha gojo. Lige nandi abekwa. Dio boroso. Ndia beke tu president ya chete. Ekoro sekonda which budget? Bono ikineke ya ketingo nyaro gira. Elo ikiagera bono. Oye ya sinjira vale bunge. Ukakiko gira dirije. Kakuboliga. Omo bungo kitutu masaba, omo ske Cleveland banegisairo. Yes. Mo bunge nsigete sana sama sikaria manene. Na arguments chia ya ze bunge. Omo subati nsigete sana bo masikani Jerusha momanyi. Na hao bago ikaransa se committee education. Mbanya kuvumbu avumbe linga ntubwate njire university kwagacho unless they want to build the branch ya KISII University Nyamira County. Whichever the case ngote yabale na ndete kwagacho ngote babale ereli what do you mean? Ngote university ere Kenya iga kyamonyoro a branch go say university bona magana ichi branch go say ngitinda etiko so mbuya nataka kumanya lakini kolengana na MP ya North Mugirango jo kwagacho iga gote bange skuru na ndete kwagacho abana batanga ni September bago so. I wanted to take him on his word. Abo bago so nga ibakurwa. Bekira se budget ne ya kwerenda Baringo. Teraga achwere. Nebekira se budget. Ne gazette notice. Nebekira se gazette notice budget ya ene manyika ine kiregento. Anyamira we have not seen it but okay, tigatoka nyango September go sabana ngo chibaro. Yatokanye na wate. Yatokanye. Bona sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo ni watu robotinga. Bona tata umaarufu ya linda mwananchi. Ya igoya letira maonchori ya manena ase siasa cha Kenya. Na kolimia. Egento gikoro kunga ODM. Yes, umugano ino ole gaiga. Na kolimia ndikurunga ODM. Bona ODM teri kokwanika linda mwananchi kokwanika. Obayete. Iya sogete kurwa ODM we. Obayete. The sharp boys abange Raila Odinga iko walilinda mwananchi exactly bali babwate byo byachimbaradero je yabasemo Raila Odinga abanafunzi abaya Raila Odinga iko warazelinda mwananchi anacha konyoranga Karoli Omondi tari monto kwanda aye bamura okosokotesa atioro sana no sokotori ntambe bwana. Do you know ekronale nkoso mumugano ena konyoranga chikura chia 2017 afande tie campaign ya Raila Odinga asoko mogorera chipurado chinya 18 prados. Let me tell you abantu mbale tata basikaine na Raila Odinga batari kokwa na bona batari kokwa na sai nakwambia bana people are serious out here. You're joking. And in this country people got money and that's why we said no nyana bana siasa bange mbale bago chibatwale stress kubwatekana na siasa no gutumeka kwawe chibesa Karole Omondi chinji kali agorete chukumia. My friend atachietiga tongo. To support your campaign ya Raila Odinga. I'm telling you. Tata igwaga iga muganore ga bugu kumisana ngagaki. Bone numete chintatara chikuru kunga prep. Prep najua na najua pep equally. Bono prep, what is the difference? I've never got. The difference is preps it is actually entogea kokorekana kita preps Jesu ku actually ntobwate ebini bya HIV
ekero chikurunga pre-exposure prophylaxis, exactly, something like that. So chindetere chikurunga preps igugu chinywa ekero manyete nga asugu chikero kenda mazingira tali maya muntu yo aliaye virusi bya HIV naye buno muntu mbwe manyete no bungangu bwawo. You see, so igugu chinywa in case olia mwachikoba komanya kabwate bini bya HIV mbichi ko affect. Exactly. Na post exposure prophylaxis, that is PEPs, igugu chinywa kero kenda kero gwakoro bwancha ni gwa doubting abona asina agenda tali yagaya igugu chinywa for 28 days ochibosio. Ochibosio. Tayiye toko sekero burayi. No jamani yaga ochibosio. 28 days ochibosio. From here ochibosio. Wada. Ekero kwa ekere to chabe ile. Pre de ekere to getaraba. Getaraba. Pre post. Yes. Ega sienko kusa. Kero tabekanango mochando no chobe kiagera chi funds. Mnabone si America by the way nere go fund sana chinta tere chikutoka. Se ya Kenya bone ya chi organization yesiga chia KISII kweli msaada ulichikuru wa chase hakiwa sama siani ya manene hakia sama yana lakini yense tata nenkongu usina abantu baraba kongo I don't know tata bono mwabisa nara ulingo omo KDF Kenya Defense Forces igasibe twe egesibo kyubo gimechera haki asugo itamukaye nabana baya agasiririnse taro rekanete kukumige kolegi no gukumi walk. In fact ye jare denga kimoko ngwese time atata ngose buneka ramwe inga ndo kujia egagi ono kasi bitige ande gata tukujeri wa appeal kerego ikirabu my brother Dudos kerebo no wasoma kimwanya bantu na human emotions. Yes, oino muntu ikireta sigete bono do you know before you do something in action kwage kolire in your mind. As I told the people, gana tete bandenga kiye moiga okoru muntu wesunkiri okoso commit suicide esibete nkoli buronge mukararange esungeti okure chize ida ijo jita chingoli esungi yo itete kale long time ago ngoko ni famu ali ngasi mole morore mungwana ugakuruko sinu mungwana ndamurukia kuruko Peter Mugure Mwaura katika tie gazeti yendu erani ororo ase a pull out kurukunga DN2 is a pull out I love so much on Wednesdays lakini akio tara enda se pull out nko na chasa maskania manene. Yes, nkwari gukwane ngane yemo igore ngane yo muntu yo iteta abantu baye no musubati one nasambire tabana nyomba bo metro gura ase kobol abantu baramo banyoma ine tolerance gete nere takirenke tolerance. Yes, tigago pile frustration omanyete ugo tiajo kankoro asikendi gionsi ngiri kulibuka kulibuka nkoro ndio kende gionsi na keba safe na keba sekiwa muna kera basekiwa ingo ikakere apex point ya yeke gutiacho kama friend ndio tigako na gukundo chereri na kubekerania frustration umuntu na okugechikwana kumera kwa umbia no etororenzi go kunyikwana tigako na kugacha frustration ngo cha kuikirerenga kibone ko besumo yateke my friend yorengeli guita abantu nandi to feel go senkende gwakora to kunyara komanya solve the frustration yego soime yao yabege ku bana. And that's why I got about them learn to point out the mistake keronyeroche, especially in a marriage, in a relationship. Tingaje tichimicho na wake rusasta yabo tuko express it. Ndio. Tiona ukimera kujinanga zimi. Ndabasa kubori mogeji. Ngocha go block one time. Onyore kwa committee again. Tora regret sana in your life. Ikombu yako yura bia, yebeke sasa yura bia. Mtu akwaneta ngachisimie chine saitani enene yatonge twese. Oje ngeko jana kanyitiga ali city group aye. Ekero chachi aje beke kama tigo. In fact, true. Some of these things ndo chatwa kwa nagaga. In fact, ndo ngagira simbo tukongo konya. Aye. Tinda de abantu bacha bangatere. But I'm telling you, tigo konya butuko. It is in public domain. My friends know that. Tingo onye na soire kura tingo konya butuko. Ara yuwe biateka, diganchu tere ntorwera niyo. Yes. Ngo muronyo omete. Asanyo omete kurwa, isebiara ko mwagire simisataro ya butuko. Nga tukire tisara gakiba yego gaga.
Wairenga. Okay. Kora ya lero beirita ndikorara jeredezi. Lakini kuwego zirega zibira kiyago magana byare. Ngada nagiogire te. Kikire te nakikindaire. Kwago ngwana. Najuri jabikindiriri anyare terimo. Nakiyare ngatiga actually byasare byose. Disturb be. Sasa bwana sasa. I want to tell you. Yakoyekere. Especially when tutokoboka. Omuntu amoja yakuyekere saa 6. Obaye tokorara. You cannot sleep. You can't sleep. Na eno je kujarika norare then you know to gocha mirbo. The truth. That's the end. That's the end to go. The end to muswati nara iko goliyo bokonye ukatebanga. Gaki. Injiri gonde ase relationship. Ndio. No musacha ndo chenga hope nero roto nabotoko nyoma na is very responsible. Ndio. Lakini enchiranko mu observe. Igawe suguma sana go struggle go call shots. Akingo kibuno kiandas. Yani yawe suguma sana ndo sietu kia lakini koranga ngo struggle wale. Tabuka tinibo buya igo. Tabuka tinibo buya. Utatigabona koranga asa kutigara arangechi. And he is doing it proudly as a man and very responsible. Yes. Musubati omanyire gukora research yayo nyoderenga. Igakonyora chibe segwetani musacho almost double. Kero mondo okora legacy yes. Okay, umukungu okora research. Yes, yeah. Thank you. Onyolire nga gakonyora chibese twice as much. Ndio. Aso musacho. Bono nkoboli aliga. Toise kunyomana. Ndio. Omuchando nobe. Uzentiga ne relationship we. Okay. Omuchando nga yokurure kerata ku understand your lingo struggle. It's a matter of coming together. You share. Omotabinga ki ekebono getige nke kore. Keri mbwaji besi okora. Musacho nabo okay. Musacho korengana muna barakwane. Odo ina nende kwa iwale. Evesa yo musacha mkwansiri sana sumukungu na atura billions of money. Na. Na ileli. Ya kora ni wakati I don't have an element here lakini tutamagena. Women will agree with this. Yes. Muswati tayole proud will spend on a man. Let's be honest. You can only do it scientifically. As again, you understand the thing I need to do this for us to sustain and take. But deep down, tusidanganyane bro. Kakotevi ali tukulindega. Muswati already go spend in a man. There is a reason. Either go sustain that relationship asenge njata gitu musajuli. Okay, ebi nteto kwa na ambiri 100% accurate. There are views. Ne views na 100%. Yes, get it. The greater percentage we are saying here deep down. Ndio. Musubati tayo. Naturally. Ole proud go spend ya somosaja. Bwana. Of course wanja nimboro people saying you cannot love without giving. But you can give without loving. You know, it makes sense, yes. Lakini naturally, let me tell you, katukwana mangana yechibese. Aye. Ebese yo musacha ngo test yere different. Rako tevi. Kuwe yo monta wa kanwa ATM wa wata. Ekenako tevi kira saving kira ngo beko. Yeah, true. Ekenako tevi kira ya saving. I agree with it in totality. Omo abakungu na banyoma naye na bancha na mukunga nyome to na nyome no musacha bancha ina 100% nyero. Yedina 100% yes. Akiyonyero onye bancha ine manyaiga umusaja na aruno 20 bob ako mukungu ako value and let me say this musacho ndibwensi kanje to musubati paka amwe chibesa Consejo salir de bon. Kujora za ko paka amwe chibesa I'm telling you paka amwe agidia mete point ndego rawa sore turuira ni opi na endo musajo iyo korwa igakuru ye pia tarasabu that's what I'm saying here. That's mamwe chibesa tarasabu very correct lakini aso mombere si oye pipe yera atajerwe ti pasa kwa nini tichenge kwa next yetigerabu mimi nimemaliza ya kwangu hapa bana mimi ndo bila ni viaza vingi vitangasire bro
nechi university chingi nechi college bono chitangasite kiagera chi university nchi abwatugeta abantu ase bagochi bono batete gutangasira abantu basome ngwaburia Nyamira chikosi ao ntonyekorera botukia Nyamira yatogenda sidondo aito chidondo Kabiboni Kilifi County Kilifi County pia Kilifi ni mji pia Kilifi inaweza kuwa Kilifi mjini Kilifi County ndio Kabiboni bwana abasacha babire be miaka yigatua ngokora bari emirimo y'oborogi asa maisa na abire nyasangete nanya koromorogi. I want to be very sincere nanya komorora lakini abasacha babire nego tebe kana somugano ngokora bari emirimo yabo y'oborogi emirimo yabo bagokora tari bamanyaine lakini emirimo ibagokora kero montaro morogi kivyake bono oyo mubangire kogenda sumujigete butuko agokikoroga bakaumira noyo nero ubangete gucyumuciyo yubaumira nesiko kero monta abangete sabari yaye baumiranire siko kinsa isano ne mono baro muciyo yime tima edinguruki babwate cyo goyeta bayikora kiri no bari baumiraniro basoire ime ko baumirana mbacha ageti ngusana no ngakiura banta bambanya gokogosera kigwaja gokora okay ayokumburi ego bakogosera inkyo gokora jinseji siko kuri biasara bya na inkyo gochero okay ayengi gwajera siko kuri biasara bya engusana ne gachaga finally bakabwata rajizadi siko izike gatinga gatejenda ijenda anga kinayo gutuka ayenga kyoto geta ngora kwenda hao okay njenda mate ngochora aye kyo ayuda chiraga okay aye bwo songo de bikyuda chiro you see ekabengu sana no finally bakabwata re nyameni abantu bari rino sentiyoma automatic abantu baigweti seye koba timba ide ho batete nga vita vya panzi de furaya kunguru bona abantu bagosoka ku runyomba umate ku runyomba kuigwete segesiko tuligo tabana nalio ngosoka uri buye no bungaini ejera rero gwekorera ni akomanya gosoka bona abantu kubakuna gosoka bakarora abantu bakoruana umaete ekero baruana abantu ro baroche bra bakoruana bwana umaete geto kiabete kida gachinke chiaetire abanyene nkeyo go bajete bakabatorania bagatorania barogi aba bagatorania barogi bora bakaragiria baka erinde bajiche gokoraki aje kumanyanga aba mbantuki egeto bakorangire kieke finally bakaene kibarabu na barogi igo baumira nabo baroraga ki asitumira na bandamba bwati mamochongi twacha kubachegeri kitokora irere yarenge issue bangwa nabo bakagayanwa bagatikira ni ebyombe ebintu byabo byeberemo chingunjara cyo bwatele bintu binde bagatebanga ibintu ite bisambu twatigire binte somo ukwiranira kwa machiko 28:7 Deuteronomy Deuteronomy ukwiranira kwa machiko tigandi giga ya Biblia sobwango tokorera nitogende pe Deuteronomy 28:7 dili komenta kende gionsi ya Deuteronomy ukwiranira kwa machiko asema sikane maneno ntagete kogenda sobwango ukwiranira kwa machiko geri goralia ukwiranira kwa machiko na Deuteronomy gaiga irenga whatever 28:7 nanya gosoma Biblia lakini tigante mekobo mwangake omonene natiga babisa baino bali abagocha kubarwania babugwe asa maisaino barabwo mbabachere baetire asenchera yemo ekero bagocha kubarwania korende mbatame kurwase more baetire chinchera isano na ibere tigerabu that's what the Bible says. He will scatter them. Nanya kusonga kikusi bwangu higara kinda atemire sana mwana nganga kata. He will scatter them. Nabase nabatige baje kubarwanda kiri mbako bayikere kyagere nkubera abarase my friend. Abarasirira ni bagende chinjira isano nebere no ebachere yemo. Ebi bawo bigotoka bagosokera. What do I want to say? Tiana wesumbu amona nebinte binge. Mutigero monene. Akole nsemo yae mutigero monene naende abantu bari bacha bara joking aki nganya saye nagutigera onyo omanye nganya sawo ngencho kiyo yo gutigero nyarebera bora abo mongora ko kwane statement yiyo otatiga kabire yaye God is a powerful God kabire yaye
umuntu nare unarete gukwana riete rya Nyasaye chachi utari manyeti ngaki riete rire serious yanga nasari tumeka. Yes. Igona ndarikira umuntu ragutigire Nyasaye rabebo naende nae to kanyutigeru Nyasaye to ikerekere ngiki kero umuntu ekere option ya muburire buno umuntu agatenga nagutigire umunguru. Actually mungwana naro kurukunga Caleb Masaki otera ngoradera tenga mutigire Yesu. I think before show yetara era make sure kwa bwire otero uko ndafanya. Mungu ni Mungu wa ajabu bwana. Ababari bono baka tia concentrate obobe bwa barete ta. Yes, imagine bakabakeva ebirandi byabo bakabegeze hata bakangiyakora gina na bakabwatuma. So somebody's life was spared probably. Very true, definitely. Muntu naro bogima bwaye bokonyirabu ukurara tigero monene agi naende taribo turara bosaigo tata borio monene mutigire ngaki butuko bogaki naye ujage sabari tigero monene kende gionsi gogo so mugondo tigero monene wili kabisa kubuzime kenyanya jia tigero monene ere na maite rangu jara kwanire bibagine jinyoni aba bari kwa gajuru wakioro rwa babere ngaki akorede taba otorane ogo chiru gajigatatana ogo tumiguru baro kwa jari guru bara ngoje zibidi mondo jane mujanga kidago to badada ngoja ni tobori orede zibidi akorogire ngege chiko moto kwegezire rwakinwa ko ndande pi. But do you know why God had to do that, by the way? Is because unity arojena determination ya vantava avantava kuba otora na pine language ngo Tanzania mbahabwa to mugihugu gacendo keje. People are united, my friend. They have absolute power. Unity is strength. Yeah. Obo moneke ande. Nyore gazeti ya Taifa Leo mwenye hiyo. Ndale tio bomo bwa bantaba liri. Unity of fools, my friend. You can't underrate it. Baho koranje ndensi. Fools who are united. What are you saying? Kene gios get united nente kongeda bwe. And what I came to realize, igere raisi ya sabantaba liri kubwata na bwanga kuba bantaba ngai. Abantaba ngene bakoma logical. Ngoyo kubwata na nende yali. Yani bora bate guchaka ko calculate bwangu ngakera tu bwata na ye faida kingonyora okorengere liyo konge. Omuntu muri ga watch a least common device yo tene liga tuma itikende. Ngamotole. Onde tigato. Pia to kuerabo. Oya to kutokwe. In fact bago itoro ne Simba. Batamu atikioge. Do you know why I agree? No na malika eno nyasoma kuru Genesis Revelation. Yes. Unity te ya bantu bangaini gukwanwo. Unity gukwanwo na bantu kete balenge vulnerable in a way. Bakaba united. No na bamura bali my friend batu tu molero ime. They were in absolute danger. Ondete yo babu. Ondete yo leko bakonya balenge na foreign land. Abantu bane balenge ukoma bwana batetenga gakitia tubwata nda so eli gurende lima. Era kwangira malika subu wangu te to kweletoga bwa. Turua saa. Nyore gazeti ya Taifa Leo mwenye yo manaenda manga sinjira yo ikirana. Gazeti ya The Daily Nation ne bwata mangu mwanchomo otegereri. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero. Bono mechando kieje nanyorire ne chingoko mari bichuchu nchara ya binyarire chingoko chiane timbwati endagera ngochia inkibono kunya kwe murunganiri ona etora manyanga amangana achira maya gusiga iga company ya KISII Industries yaretire chindagera chikorwa nga faida feeds ime ya gusi chindagera echi buna bono chindagera chia chickmash layers growers echo bakoni aseri igoririe inse kabisa none je ndagera yetu yonsi ipimba bwati nkyo tatarera guchiororo egera nayo nyore endagera yega oye chingoko chikine libago kona gutwara stressing a chingoko enjara ya chitire. KISII Industries nigo bono bakoroseirie endagera ngiya asetugo yao eri gukina buya endagera emanyekaine buna faida feeds enyorere chindagera buna chick mash dark crumbs broiler starter mash and crumbs growers mash kienyeji mash layers mash and crumbs
Tarera Faida Feeds ime yo mu Kibusongo, ime ya mahitaji Discount Limited opposite Aga Khan Hospital mbaro wali negeita ge emergency, ime yo mu Kimagombo wanyore asichiro ya Magombo, ime ya Nyongora Wholesalers. Woigo na bukwenyorera chindagira chia Faida Feeds asagrovet ndiyonsi ereange na sore asa mange kwana na mahitaji Discount Limited wetire namba 0790637896 na baigo Nyongora Wholesalers wetire namba 0710833817. Faida Feeds endagira engia aseriguri religia asomutugi. KISII FM enka yomugusi. Kubatekana ni nyomo edo bwate, kubatekana ni nyomo edo bwate. Akamotongo musacha eno mukungu, akamotongo musacha eno mukungu. Akabachika bamito bamenye yamo, akabachika bamito bamenye yamo. Akabatebya bamito ebaiwane, akabatebya bamito ebaiwane. Eningibana kyabeire nigonkumete, eningibana kyabeire nigonkumete. Utaiwana ini nyomba mraya karota likyo mkuwa kumupye. Majani bolya mabate ngaiwa chete, majani bolya mabate ngaiwa chete. Amazikani mabate ngaya chete, amazikani mabate ngaya chete. Marema mito mabati enyomba mino, marema mito mabati enyomba mino. Enigomonga embeba moneke moni, enigomonga embeba moneke moni. Ayomorogi ngotebye sikomogaka, ayomorogi ngotebye sikomogaka. Omoiwere bamito ligamorembe, omoiwere bamito ligamorembe. Ayomogako mongaini anjomorugi, ayomogako mongaini anjomorugi. Etaribuya mbatebye banokorwana, etaribuya mbatebye banokorwana. Abana barya mubwate nigo barebye, abana barya mubwate nigo barebye. Mtoto viro muravyo ndivyo kuwavyo, mtoto viro muravyo ndivyo kuwavyo. Ora mugeri chimbude na bakoba, ora mugeri oboibi senya sore na bakoni. Libera mitenda mamuti muritwara, libera mitenda mamuti muritwara. Mwetange bona bamitone yechimbango, mwetange bona bamitone yechimbango. Emanje baita bamino nakobatara, emanje baita bamino nakobatara. Nayaramaya mbatebye bonomo yanje, nayaramaya mbatebye bonomo yanje. Magenda mito mogondo simeke chae, magenda mito mogondo simeke chae. Marengereria ya mambia sabanya sae, marengereria ya mambia sabanya sae. Aye. Eromo witata sabanya sae. Wira mecha mataro mojo terge kanam, debyo konga na tom kinega kemke westedi. Antoni nyabando baigwa na chane nyabando kyongongi. Takolete robo gengi kobata, ayomorugi. Takolete robo gengi kobata, ayomorugi. Takolete robo gengi kobata, ayomorugi. Etiga kunganya boira butambe, ayomorugi. Etiga kunganya boira butambe, ayomorugi.
bwana nyumba butambe Igo tokura nyumba butambe Magochega ni gana masambo Uchimuringa kiyako yetabo Ngana kereteise wa kereteise With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust KISII FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. KISII FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At KISII FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to